Na ovaj stadion ne možete bez pasoša, ali možete pojesti i dobar grah, jer danas idemo u Kostajnicu, gdje si pošao bez jelen piva. Prvo idemo kod domaćina, zato što je Trgić domaćin. Tu je mali park i spomenici, najljepša zgrada, pa idemo na stadion Partizana. Jedini stadion koji se u isto vrijeme nalazi u dvije države. Smanji malo, preglasno je. Tu su betonske klupe, iza ograde je Hrvatska, a ovo je škola. A igraju Partizan i Ljubija. Skupilo se dosta publike. Trgić snima, šut iz daljine, brani golman. Ode lopta u Hrvatsku, pa čovjek koji je ponio pasoš je donosi. Nemoj me vući, evo ruka, ne dam ruku. Ima li ovdje penala? Nema, kako nema, gdje gledaš? I Partizan vodi 1:0, par psovki i evo ti žuti karton. Joj, šta rade, ne mogu gledati ovo. 2:0 za Partizan, gosti traže penal, galame na sudiju. Joj, nisam ga pipnuo. Publika se raduje jer 3:0 pobjeđuje Partizan. A u Partizanu je najbolji grah s kobasicom poslije utakmice.